grad Kikinda, odnosno Velika Kikinda, kako se zvala, do 1946. godine, naseljena je negde oko 1750. i to odlukom Austro-Ugarske monarhije. Dakle, oni su kao carevina prosto doneli odluku ili osmislili projekat po kojem su isušili ovu teritoriju Banata sa ciljem da uredi jedno poljoprivredno zemljište velikih razmera i to je ono što se i danas vidi izvan okoline Kikinde. Da bi to poljoprivredno zemljište funkcionisalo kao tako, da bi ga neko obrađivao i da bi zapravo carevina imala neke koristi od tog velikog zemljišta, oni su izvršili naseljavanje. Dakle, osmislili grad i izvršili naseljavanje. Grad je prvenstveno u najvećoj meri naseljen Srbima graničarima koji su povučeni sa dotadašnjih granica, ali jednim delom je naseljen i stanovnicima iz Alzasa i Lotaringije. Mi nekih 50 godina kasnije od nacionalnih manjina koje žive ovde imamo Nemce, Mađari i Jevreje. Dakle, grad Kikinda je uvek bila većinski naseljena srpskim stanovništvom. Ono što je zajedničko za sve stanovnike Kikinde, ne samo grada, nego i okolnih sela koje su ulazile u sastav grada, je da su se oni bavili poljoprivredom. To jeste bilo njihovo neko osnovno zanimanje. Naravno, postojali su manji poljoprivrednici, veći poljoprivrednici i da kažemo da ti najbogatiji Kikinđani su zapravo bili veleposjednici i u tom smislu mi pričamo o hiljadama, mi ovde kažemo jutara zemlje, ali dakle jednim ogromnim zemljišnim parcelama koje su pre svega služile za proizvodnju različitih žitarica. Pšenica svakako jeste najčešća žitarica koja se koristila i samim tim je Austro-Ugarska negde okarakterisala kao ovaj deo severnog Banata kao žitnicu monarhije. Suvače su bili mlinovi na konjski pogon ili suvi mlinovi, zbog toga se i nazivaju suvače, ili su se zvali mlinovi ravnice, jer su uglavnom građeni u ovim radničarskim prostorima. Suvača je izgrađena 1899. godine. To je vreme kad su suvače uveliko postojale na ovim prostorima. Dakle, njih je najviše bilo sredinom 19. veka, inače su počele da se grade u drugoj polovini 18. veka. Dakle, naša suvača u odnosu na to kada je izgrađena spada u red, da kažem, novijih suvača. Ona je u delovima doneta iz Padeja, to je jedno selo u Vojvodini, i ovde skupilo ih je 30 zadrugara i sagradilo na ovom mestu. Ona je sagrađena od drveta, od opeke i nešto malo od naboja. Sastoji se iz 3 dela. Njen glavni deo, odnosno pogonski, pokretali su konji. Dakle, kao što kod vetrenjača imamo vetar, kod vodenice imamo vodu, kod suvača imamo konje. Dakle, oni su bili pokretačka snaga. Bitno je napomenuti da je krov prekriven biber crepom i da taj naziv biber zapravo nema nikakve veze sa ljutim začinom, on ima veze sa oblikom. Oblik biber crepa zapravo podsjeća na oblik dabrovog repa. U momentu kad je ona građena, u Kikindi je bilo jako puno Nemaca i oni su uočili da oblik crepa podsjeća na oblik dabrovog repa. Dabar se na nemačkom kaže biba. Oni su to prekrstili, da kažemo, u biber i do danas je ostao naziv biber crep. Ovo je pogonski deo suvače. U ovom delu, u ovom vrtenu od suvače ili velikom kolu, bile su upregnuti konji. Dakle, konji su hodali po ovoj stazi od cigala, bili su upregnuti u parovima. Najmanje jedan par je pokretao suvaču do 5 pari konja. Suvača nije imala svoje konje, svaki vlasnik robe je sa sobom dovodio konje. Sa konjima je ovdje radio i gonič konja koji je morao da organizuje prosto rad sa konjima u ovom pogonskom delu. Dok su oni bili ovdje upregnuti, pokretali su ovo veliko kolo koje se vrtilo kao neki ringišpil i zapravo su jako bitni zupčanici koji se nalaze sa spoljašnjem delu kola. Njih ima 516. Oni zapinju za gvozdeni mehanizam koji je povezan sa žrvnjem. To je dakle bila čitava, da kažem, filozofija, odnosno mehanika
mehanika suvače. Suvače su inače izgrađene u obliku kupe, tako da i ovaj deo ima kupast oblik. Deo koji se nalazi iza mene nalazi se popa. To je ova vertikalna greda koja se vrtela oko svoje ose. Ovo je mlinarski deo, drugi deo suvače. Zapravo je ovo srce, jezgro suvače. Ovde se proizvodilo brašno. Kad smo pričali o konjima, snaga konja se prebacuje preko zupčanika na 2 para kamenja za meljavu, koji su se zvali i danas se zovu žrvnji. Zapravo se od njima dešavalo ono što je najbitnije, a to je proizvodnja brašna. Oni se nalaze u ovim, da kažem, drvenim valjcima koji se nalaze iza mene. Iznad njih se nalaze po jedan levak drveni u koji se sipala roba koja je bila doneta ovde za meljavu. Uglavnom su to bile žitarice, kukuruz, pšenica, ječam, ali kažu da se u suvači mlela i recimo paprika, koju danas zovemo aleva paprika, znači puder paprika ili sitna paprika. Dakle, u najvećoj meri su se ovde proizvodilo brašno od žitarica. To brašno je izlazilo kroz ove otvore koji se nalaze sa leve i desne strane. Pre toga je brašno prolazilo kroz sito i dakle, taj finalni proizvod je izlazio kroz ove otvore na ovim drvenim sanducima. Mlinar je dobijao svoju platu, ona nije bila u novcu, ona se zvala ušur i u naturi je bila, zapravo iznosila je 6 do 7% onoga što se dobilo na kraju, pa tako ako se dobilo 100 kg brašna, 6 do 7 kg je išlo mlinaru, a ostatak je mogao da odnese vlasnik svojoj kući. Nalazimo se sada u mlinarevoj sobi. Ovde je mlinar provodio svoje slobodno vreme, ali i gazde koje su donosile svoju robu koja se ovde mlela. Dakle, oni koji bi doneli svoju robu bi se zadržavali ovde, takođe bi se zadržavali i oni čije mlevenje i dalje traje, tako da se ovde stvarala gužva i ovo je bio zapravo jedan kutak za druženje. Kao što danas imamo društvene mreže, tako smo nekada imali suvaču i ovaj njen deo gdje su se ljudi opuštali, pričali, igrali mice ili mline, domine, kartali se, možda nešto pijuckali, pričali koji trač i tako provodili vreme dok se stvaralo brašno. Interesantno je da suvača danas ima sličnu ulogu. Dakle, ona uveliko ne funkcioniše kao mlin. Ona danas ima ulogu da okuplja ljude, da edukuje, da bude turistički potencijal. Ono što je interesantno u Kikindi iz tog nekog perioda, da kažem, ajde kraja 18. veka, je da ona dobila status dištrikta od strane monarhije. Dakle, data su određena prava, odnosno određene privilegije koje su Kikindu načinile varošicom, a pravi status grada Kikinda je dobila tek 1. januara 1893. godine. Do tada je već izgrađen čuveni kikinski mlin. U tom momentu većina mlinova na konjski pogon, kako ih mi zovemo suvače, već u velikoj meri ne rade. Zapravo njihova produktivnost mnogo manja od produktivnosti parnog mlina, ali osim parnog mlina u Kikindi se razvija i druga industrija. Industrializacijom i povezanošću železnicom Budimpešte i Kikinde, Beč je došao do zaključka da je vrlo značajno da se baš na ovom mestu sagradi mlin. Najstariji zapisi o početku izgradnje mlina datiraju iz 1862. što se vodi kao datum početka rada mlina. Dampf mill ili parni mlin izgrađen je udruživanjem ovdašnjih privrednika jer je žito sa ovih prostora bilo jedno od najtraženijih u Evropi. Krajem 19. veka se prugom iz Velike Kikinde izvozilo godišnje 10.000 tona brašna.
Postoje zapisi gde se vidi da je Bečki dvor koristio isključivo brašno baš iz ovog našeg mlina. Novo osnovani Veliko-Kikinski parni mlin radio je sa 600 konjskih snaga, što je tada bilo jedinstveno u celoj Evropi. Imao je 30 vajnih stolica i čak 12 parova mlinskih kamenova. Kamenovi su funkcionisali na principu mehaničkog trenja, čime se zrno razdvajalo na nekoliko delova i izdvajalo se najfinije belo brašno koje se zatim na sledećem nivou prihvatalo, znači od nekada jutene vreće, sada su to papirne vreće i dalje odlazilo kupcima. U tradiciji i dugom postojanju mlina govori dve grafike koje su pronađene u Rumuniji u muzeju, gde je tačno oslikan tadašnji izgled mlina, koji je manje više i danas takav. Između dva rata brašno iz Kikinde je bilo jedno od najskupljih brašna u Evropi, a na tim grafikama su prikazane sve nagrade i priznanja koje su dobijene na raznim sajmovima u Parizu, Beču, Budimpešti, Štutgartu i tako dalje. U novo osnovanom Veliko-Kikinskom parnom mlinu radilo je čak 200 radnika, a samo u proizvodnji. 20 godina kasnije u tom istom mlinu radilo je 80 visoko kvalifikovanih mlinara, pored ostalih radnika u proizvodnji. Ovaj mlin je bio jedan od najcenjenijih u Evropi po svom znanju i struci. Posle Drugog svjetskog rata dolazi do velike modernizacije mlina i prelaska sa parnog na električni pogon. Dolazi do kompletne zamene tehnološke opreme sa opremom renomiranih proizvođača iz mlinske industrije. Nakon Drugog svjetskog rata mlin menja naziv u Our Uglješa Terzin po narodnom heroju iz Kikinde. Pod tim nazivom posluje do 1992. kada menja naziv u Kikinski mlin. 1968. se dogodio veliki požar gde je mlin komplet izgoreo. Samopregorom i zalaganjem ljudi, radom od 4 smene, mlin je potpuno rekonstruisan i nastavio nesmetano sa radom. Osamdesetih godina 20. veka gradi se novi imidž koji spaja tradicionalno i moderno, nakon čega 1992. godine ovaj mlin dobija sadašnji naziv Kikinski mlin. Ovde stojim pored mašine koja je bila deo opreme iz 1967. godine koja se koristila za mlevenje pšenice i dobijanje brašna. Zahvaljujući vrhunskom održavanju, ova mašina se i danas koristi za probno mlevenje pšenice i dobijanje brašna, na osnovu čega možemo da vidimo kakav kvalitet brašna očekujemo u brašnu koje ćemo na kraju dobiti od te pšenice. Kikinski mlin, pored osnovnih tipova brašna, među kojima su tip 400 koje je ekstra belo brašno, tip 500 belo brašno, tip 850 polubelo brašno i tip 1100 crno brašno, proizvodi i različito namensko brašno za pekarsku i konditorsku industriju. Među njima razlikujemo namenska pšenična brašna za lisnato testo, keks, vafle, medenjake i ostalo. Zrno pšenice se razdvaja na više delova i svaki od tih delova se iskorišćava. Da li za proizvodnju brašna, griza ili stočne hrane. U periodu od pre 20 godina Kikinski mlin počinje sa proizvodnjom testenina, da bi danas mogao da se pohvali širokim portfilijom velikog broja oblika testenine, od kojih su najnoviji taljatele i sitni program, slova, zvezdice, špagetini. Osnovan još 1862. godine, Kikinski mlin ove godine slavi jubilej od 160 godina poslovanja.
može se pohvaliti kao jedno od najstarijih preduzeća u regionu i kao lider u mlinskoj industriji, gde je sinonim za tradiciju i kvalitet proizvoda. Kikinski mlin se može pohvaliti i sa velikim kompleksom betonskih ćelija za skladištenje pšenice, kukuruza, suncokreta. Zbog toga pruža i usluge skladištenja i sušenja ovih kultura. Kikinski mlin od 2000. godine nalazi se u sistemu menadžmenta kvalitetom koji je potvrdio sertifikacijom prema različitim standardima, međunarodno priznatim, kao što su ISO 9001, sistem kvaliteta poslovanja, ISO 14001 za sistem zaštite životne sredine i za sistem bezbednosti hrane, novi naš sertifikat, FSSC 22000 koji je međunarodno priznat i naravno HACCP principi koji su u sklopu Zakona o bezbednosti hrane i naš prvi prioritet za potrošača. Od prošle godine sertifikovali smo i sertifikate za verske zajednice, među kojima su halal i košer. 31. decembra 2021. godine Kikinski mlin postaje deo Dijamanta, gde se potpunosti uklopio u poslovnu filozofiju ove kompanije. Istorija Kikinskog mlina i tradicija i kvalitet Dijamanta ispisat će nove stranice istorije.